Isifundo sokuqala sibhaliwe encwadini kaJoya, isahluko sesibili, kuqala esahlukaneni sokuqala, kuye esahlukaneni sesibili, ebese siya ku-verse 12. Joel chapter 2 from verse 1 to 2 and from 12 to 17. Bethani icilongo eSiyoni lihlabe umkhosi entabeni yami engcwele. Mabathuthumele bonke abakhe ezweni ngokuba luyeza usuku likaSimakade, ngokuba lusondele, usuku lomnyama nolwezigayigayi, usuku lwamaqhwa lomnyama omkhulu, njengokusa kwenele ezintabeni. Abantu abaningi abanamandla abazange babe ngabanjalo kwasendulo, nabangasoze baba ngabanjalo emva kwabo, kuze kube naseminyakeni yesizukulwane ngezizukulwane. Verse 12. Kepha manje usho uSimakade, phendulelani kimi ngenhliziyo yenu, nangokuzila ukudla, nangokukhala, nangokulinda, nikebhule izinhliziyo zenu. Hayi izingubo zenu, niphendukele kuSimakade uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unomnene, wephuza ukuthukuthela, unesihe esikhulu, ubawahawukela nokubi. Ngubani owaziyo uma engayikubuya ahawukele, ashiye isibusiso emva kwakhe, kube umnikelo wempuphu nomnikelo wokuphuzwa, uSimakade uNkulunkulu wenu. Bethani icilongo eSiyoni, ningcwelise ukuzila ukudla, nibe umhlangano. Uthani abantu, ningcwelise ibandla, niqoqe abadala, nibuthe izingane nabangelayo. Umyeni makaphume kamelweni lakhe, nomakoti emgoqweni wakhe. Abapristi, izikhonzi zikaSimakade, mabaphake phakathi kompheke ne-alithari bathi, hawukela abantu bakho Simakade, unganikeli isabelo sakho sibe yinaka, ukuze abezizwe bababhinge. Yini ukuba basho phakathi kwabantu na? Uphi uNkulunkulu wabo na? Izwani ilizwi lenkosi. Ihubo emiselo lenkonzo ihubo number 51, indumiso 51, ekhasi 666 from verse 1 to verse 17. Pasalema 51. Ngihawukele uNkulunkulu ngomsa wakho, uthi ngesihawu esikhulu wesule izenzo zami. Ngokuba ngiyazazi izenzo zami, isono sami siphambi kwami njalo. Bheka ngazalelwa ebubini, umama wangithabatha esonweni. Ngihlanze isono, ngihlambuluke, ungigeze ngibe mhlophe kunene. Ihlabuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izono zami ezimbi.
umxoshi ebusweni bakho ungangamuki umoya wakho ongcwele. Yikhona ngiyakufundisa izindlela zakho nezoni ziphendukele kuwe. Nkosi, vula umlomo wami. Yikhona uyakuzwakaliswa udumo lwakho. Umhlatshelo kaNkulunkulu umoya owaphilileyo. Inhliziyo eyaphilileyo nengaphilileyo wena Nkulunkulu awuyibuyeya. Isifundo sesibili. Isifundo sesibili sibhaliwe kwabaseKorinte lesibili isahluko 5. KwabaseKorinte lesibili isahluko 5 soqala ngevesi 20. Sidlulele isahluko sesi-6. Siyalimeka esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu, ongasazanga isono, wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Chapter 6. Kepha thina esisebenza kanye naye siyalincenga ukuba ningawamukelize umusa kaNkulunkulu ngokuba uthi, ngesikhathi esihle ngikuzwile nangosuku lwensindiso ngakuhlangulisa. Bheka manje isikhathi esihle kakhulu. Bheka manje kulusuku lwensindiso. Asibikeli muntu nasinye isikhubeliso nangokukodwa funa inkonzo yethu sonke. Kepha kukho konke sizibonakalisa njengezikhonzi zikaNkulunkulu ekubekezeleni okukhulu nasosizeni nasekusweleni nasekubandezeleni nasekushayweni nasekuboshweni naseziyaluyalweni nasekukhandeleni nasekuqwasheni nasekuzimeni ukudla nangenhlanzeko nangokwazi nangokubekezela nangobumnene nangomoya ongcwele nangothando olungazenzisi nangezwi leqiniso nangamandla kaNkulunkulu nangezikhali zokulunga zesokunene nezesobukhohlwa ngodumo nangenhlazo nokuhletshwa nangokukhuzwa njengabakholisi kanti singabeqiniso njengabangaziwayo kanti saziwa kakhulu njengabafayo kanti phela siyaphila njengabalaywayo kanti asibulawa njengabadabukileyo kepha sithokoza njalo njengabampofu kepha sicelisa abaningi njengabanganalutho kanti sinakho konke. Yizwani ilizwi leNkosi. Inkosi inande.
phambili kwabantu ukuba libonwe yibo. Funa lingabi nawo umvuzo wento osezulwini. Ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhanyisi ilomo phambi kwakho, njengalokhu kwenza abazenzisi emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba bahengiswe ngabanye. Ngiqinisile ngithi kini sebawunukele umvuzo wakho. Kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzako esokunene, ukuze isipho sakho sibe sekusipheleni noyinto obone ekusipheleni uyakuvuza. Nalapho ngikhuleka ningambi njengabazenzisi ngokuba bathanda ukukhuleka emasinagogeni nasemihlanganweni yezindlela ukuba babone ngabanye. Nginisile endlini sebawunukele umvuzo wakho. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekameni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyinto osekusitheleni noyinto obona esitheleni uyakuvuza. Verse 16. Futhi nxa nizila ukudla ninganyukumali njengabazenzisi, ngokuba bona anyakamisa ubuso babo ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi sebawunukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa uzila gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile, kodwa kuyinto osekusitheleni noyinto obone esitheleni uzawuvuza. Ingazibekeli ingcebo emhlabeni lapho khona inundu nokugcwala nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho ungoni khona inundu nokugcwala nalapho amasela amafohla khona ebe. Ngokuba lapho khona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona. Ivangeli likaKristu leli. Angikhulume egameni likaNkulunkulu uyise nekaNdodana nekaMoya oNgcwele. Amen. Namuhla bezalwane sicala uhambo njengoba ngishilo losifikisa ku-Easter Day. It is the journey of our salvation. Uhambo lwensindiso yethu, kodwa lolu hambo luqala ngokuzehlisa nokuyithoba. Kusho ukuthi namuhla siyakhumbulana bazalwane ukuthi singifuni inhliziyo lethu iyavama kushinga, inhliziyo lethu iyathanda ukumbalekela uNkulunkulu, inhliziyo lethu iyathanda ukuheheka yiko lithi la uNkulunkulu singathandi ukusevela ngoba lokusevela kuyinkanuko, lust of the eyes, lust of the flesh and the pride of life. Kusho ukuthi kusukela sawela esonweni Adam na Eva ama-ancestors ethu ensimini yase-Eden, Genesis chapter 3. Sathatha inecha yesono, sathatha imvelo yebona. Ngikho athi Davide in Psalm 51, inkqubo 51 lesifuzile uverse number 5 uthi Davide, bheka ngazalelwa
uDavide ngaleskhathi unina amkhonsiva alihlume esini senina wayesevele asole. So indzaba yesinziso yethu icala lapho bazalwane ukuthi se-acknowledge sivume ukuthi sizoni siyamdinga uNkulunkulu. Siyamdinga uNkulunkulu. Yiko-ke kuthiwa kuGenesis chapter 3 verse 19 umthuli uyobuyela kuphi-ke? Othulini. Kusho ukuthi uyazi ukuthi ngaphandle kokuthi angenelele ayikho indlela lesingamjabulisa ngayo. Ngakho-ke lolu hambo lungalokho ukuthi siyithobe phambi kwaNkulunkulu ebese uyaselekelela uNkulunkulu ukuze ukuthi sikhone uku-overcome imvelo lembi bese siyaphuculwa sithatha imvelo lensha kufa ngevuka kwaKristu nga-Easter. Yiko-ke ngalento siyazila bathandekayo ukuze ukuthi inyama yethu siyitube, ukuze ukuthi inyama yethu singayivumeli ukuthi isiholele kude noNkulunkulu, ngoba inyama yethu ngenxa yemvelo yekona ifuna lokuphambene naNkulunkulu, ayikhoni ukulalela uNkulunkulu, ayikhoni ukuthobela, ayifundziseki ngabo, ifanele ukuthi ngabo njalo siyitube siyincishe. That is why sizila. Nasizila asimblackmail uNkulunkulu kodwa sizibekelela thina ukuze ukuthi inyama yethu ingasiholeli ophahla, ngoba yona ithanda ukuthi into letinhle leti siholelako kude noNkulunkulu. Uthi-ke afundzisa Jesu entshabeni lapha chapter 6 kuMateyu la sifunze khona. Uthi-ke ningaqhubekeli ingcebo yenu la. Amen. Ngoba ingcebo lesibeka la emhlabeni emasela amagqekeza ayeke, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi sibuyele kuye ngetinhliziyo letiphendukile. So nangabe ngalenti sitawubeka inyama eceleni sizile lokwa kodwa tinhliziyo tethu tingabuyeli kuNkulunkulu, kusho ukuthi asikayibambi lenkonzo, ngoba lenkonzo yokusilekelela ukuthi sibuyele kuNkulunkulu ngetinhliziyo tethu letiphelele. uNkulunkulu ufuna inhliziyo yethu, ufuna kuba yisithandwa sethu. Amen. Yiko-ke athi ningayibeki inhliziyo yenu noma ningabekeli ingcebo yenu la emhlabeni, ngoba la kunengcebo khona yakho, inhliziyo yakho ukuthi bathandekayo ikhona lapho. Amen. Sasikhuluma nalesinye isidebele lesagcina sesisinzisiwe, uNkulunkulu wasenemusa. Uthi-ke lo mfowethu, hayi umuntu lonemali akuthi ngeke ukuthi umbuke kanene ukuthi unemali, nekuthi ingakuphi le mali uyibekephi. Siyabana bazalwane, ngoba la kunema-valuables akhe khona, noma kunengcebo yakhe, noma kunemali yakhe khona layibekile lenene, liso lakhe alivamisi kusuka khona. Ngiyeva bazalwane, kusho ukuthi inhliziyo yakhe ikhona khona. Ngakho-ke nakhona emveni yokungehehako yekuthandzako, kusho ukuthi emehlo amayohlala akubo, kanti lithi livela kuNkulunkulu emehlo ethu kufanele siwabhekise kuJesu lomcalisi nani nemphelelisi wekholwa kwethu. So-ke ngakho-ke ngalenti akusibona nje bazalwane ukuthi simbonye amapleti sibeke inyama eceleni, kodwa asiphendulele kuNkulunkulu ngetinhliziyo letiphelele. Uthi nje umpostoli Pawula la sifunze khona 2 Corinthians
original of the Father and His children. Amen. Ngakho-ke bazalwane sisaqala lolu hambo lwalento into nalo akadifune adihlole abone ukuthi yini lesefike yahlala la enhliziyweni yathatha isikhala senkosi. Adikho intino letisiteliso phambi kwaNkulunkulu lesihlukanisa noNkulunkulu ukuze ukuthi sibuyele kuNkulunkulu ngenhliziyo lephelele. Egameni likaNkulunkulu Yise nendodana noMoya oNgcwele. Amen.